I pa si me ljudi Jackie ovdje društvo ne vide na mom kanalu. I danas ćemo igrati Minecraft Skywars. Na jednom serveru imat ćete IP od servera u opisu videa. Nikad nisam igrao na ovom serveru, to sam tek sad vidio. Ovdje imamo led, otrov, to će nam biti potrebni. Ovo mi tu još često ima. Ajde otvori. Evo će nam sve biti potrebno. Ovo skidamo, stavimo, idemo na ovo ostalo napaš čovjeka. Ne vjerujem da ćemo ga ubiti. A da vidi. Ja budala nisam uzeo. Tu. Ne. Marš. Ne smijem. To ubio sam ga. Yes. Oh my god. Ne. Lik moj da. Šta se bojiš? Vidi, a ne mogu se popet nekako nije. Si glup. Što ovo ima? Stikom me udara. Pa ne možeš me tako ubiti. Kako me ubio stikom? Oh my god. Ovo je nemoguće. Možda je neki dobar kit. Evo idemo u drugu mapu. GG. -1 coins. Znači ljudi ovdje možete kupovati kitove kao što vidite. Ovo je košta jedan. A Steve on mene ubio. Ovo će se ja kupiti zato što dobijamo, ja mislim, tablu za evo je tu. Pa ovo mi je sve potrebno. Zaštita 4, to ja mislim bolje. Dodatno ozljeda, a to nije loše. Gdje je čest? Evo ga. Au, jadan onaj ko dođe. Šta nam treba još od idijela? Fal nam čestprit. Ne znam šta je bolje. Ovo je bolje. Bolje ovaj. Sad dođi tak smijete. Prošla runda nije bila dobra. Trebali smo brzo. Sad bar bilo bi dobro da preživimo. Ne. Okej, živ sam. Ne. Ovo ne vjerujem. Šta je kukavico? Ajde, oprostite zbog ovog kamiona. Mrš. Ajde. Ovdje. Gotov si. Di si? A šitio sam. Sunce ti poljubi. Neš mene. Kako me ubije? Ovo je nevjerovatno. Već smo 2 izgubili. To je jako loše, jako. Imamo koliko imamo konica. -2. To je jako loše. Šta je ljudi, 24. Nas može ući u jednu mapu. Oprostite ljudi, ako ima drugačiji glas, malo sam bolestan. I eto. Oprostite ljudi isto što nije bilo dugo videa. Morao sam radit. Nisam imao vremena kad snimat. I eto, to vam je tako. Prije ljeta dođete da se odmorite od škole. A ono morate raditi. Zaštita 3, dobro, to je isto. Zaštita 4, ostavit ćemo ovo. Sad idemo jednog čovjeka da kila lik. Čemo ne čovjek. Evo ne se.
Koji lag? Ste vidjeli ovo? Oh my god, šta je ovo? Se zatra. Dođam. Oh my god. Holy shit. On je moj. Gotovo. Ne može ništa. To. Jo, zlatne jabuke. Evo odakle ovdje čekaj. Ovi su. Ja punim inventar. Da mi sebe zaštitimo. Javljajte na nas. To kakav pogodak. Nemoj me sve sad imaš tamo cur. Oh my god. Ne, šta uradi? Jaj. Dođi. Evo, gotov sam. Ne mogu ništa. Ubio me lik. Bravo za njega. Jo, bože. Ljudi, ne znam koliko ćemo rundi odigrat. Ovo će biti dugačak video, pošto dugo nismo snimali. Nemam još uvijek coinsa dosta. Enchantani bug. Istrijemeno. Maj. Ja sam mislila da ću spasti. Ne možu otvoriti. Malo laga. Šta je napitak. Dodatna ozljeda i otrov. To ću se iskoristiti. To pogled vatre. Tečem fishing rod, ja se s tim ne znam koristiti, ali poslužit će dodatna zdravlje, oporavak, ekstra. Imamo ekstra stvari. Idemo vamo. Kod bi se... odakle vama taj armor. Vidite šta ja samo imam. Odakle vama to. Idemo napast ovog ovdje, bacit ćemo dodatna ozljeda. Ne vidim ga. Još malo. Sad je gotovo. Draga način. Gdje je pobjegao? Ti mene zezaš? Ili se on bacio? Ja mislim da se bacio. Ovdje idem na ovog. Ovo je ispao. Što će onda njega napadati? Ja vidim mene u parkouru. Zašto voliko laga server? Ne razumijem. Ajmo. Bričaj se. Odakle on dobio onako diamond? Zašto si 5 ostao? Jaj, hvala. Ne mogu ni sad. Šta je ovo bilo? Strijela. Pogodio me u ruku. Bili smo među 5. Evo ljudi, ovo je posljedna partija za danas. Možda danas budem i objavio 2 videa. Ljudi, pišite mi da li da obrišem onaj Minecraft svijet preživljavanje, zato što sam se izgubio, ne znam naći kuću, lutao sam po cijelom svijetu. I eto, tako. Pa vi izaberite da li da izbrišem. Ja da izbrišem. Sad šta je na vama. Ja ću vas slušati. Opa.
a opet nemam skoro pa ništa do dijela. Sad gledaj pokraj mene lik ima full diamond. Sad da nešto probam uopće tražiti. Ovo i ovo. Eto šta ja imam od armora. Sad tu našu 3 dijamanta. To te ja pitam. Crafting table, ja mislim da sam ga vidio gore. Jeste. I imamo on sort. Ovo je 7 jačina napada, to je ekstra. Sad bude autobus ništa. Tamo da se pričate. Nadam se da me niko neće srušiti. Još malo fali. A daj, zašto me uvijek sruše? I odigrat ću još jednu. Sad ako ne pobjedim. Proste ljudi, slučajno se prekinio snimanje. Ako sad ne pobjedim, to je nemoguće. -3 coinsa, nas tu 12. Pa di će tu sta 12 ljudi, jeste vi normalni? Kak je ovo server? Server je ekstra. Ljudi, imat ćete IP od ovog servera u opisu videa. 3, 2, 1, kreni. I pa ovdje odmah mogu i preskočiti od njega na polje. S čim ja sada je? Full armor imam odmah na početku. Sve u jednom čestu sam dobio. To je ekstra. Sam da... Ovo je dobra mapa. Znači ovo ničemu to ne treba uopće. To je to što se tiče armor. Sad u napad. Što ovdje? Ne! Ne! Koji sam ja? Idiot. A jesam budala. Sad sam džaba bacio po ušu. Što si ti tu? Gdje što? Ajde. Evo ti možeš šta da radiš. Ja vam ti, ako te ja uvatim sve mi jajce, to da te pogodim. Da li će to biti prvi kill i ništa. Sam ti mene gađe. Ajde dođi vam. Ovo je taktika. Da ne ga jednom svojim mačima da ga klepam sa ovim. Crkni. Trebi te hlače tvoje. Tu! Šta si imao dobro ove hlače tu, no? To te ja šta je ovo? Neko puca TNT. Opa, imamo i bow. Meni ovo ne treba ni ovo. Šta mi je potrebno? Sve ste još dobro ništa. On mi ovdje isprazniti inventar. On ne treba. Tako, sad je već bolje. Ovo će mi trebati. Pola stvari sam. Vidi mene opet. To mi ništa, ni ovaj kramp. Mi ne treba, vidi. Ti šta će mi to? Diamantis, tako. Tako. Kum da skinem bovu. Znači, ja nisam baš dobar u bovu. Daj, vidim više strijela. Bravo. I da sad nađe strijel. Da ništa sad sve pokupi. Da ti ima strijele. Ovo zanemarite. Ne, odakle? Kak si se teleportao?
Ovaj zna da igra. Ne smijem jednom. Juuuuj. Evo ljudi, još jednu ćemo rundu i ne mogu više, nažicirao sam se. Posljednja runda za danas, nemo koliko imamo. Opa, dobili smo. Ovo je premala mapa. Nekako drvo, štali. Sam pokupim jedan čest i odmah ide na ovog pored sebe, to mi je taktika. Kak je dobro tamo. Posljednja runda za danas. Minus 164. Koji nisam ima. Odmah. To te ja pitam Perlo. Ovo je bolje. Just plate. To. Ne, to, nek si. To, koje ja sreće imam. Liga lik. Stvarno preživio. Ne, ovo se Perlo. Shift. Sad dođi dole. Evo ga. Upada. Koji armor. Crkni. Tu. Šta ja imam? Opa, ja ispavam. Aj na veze. Šta mi još imam dobro od armora? Ništa. Spomu. Sad pogledam. Opa, unutra jajca. Bov imamo. Sad, koliko je još 11 ostalo? Da sad ide. Idemo ovdje. Experience. Dobar sam. 6,5 je bolji. To mi je trebalo. To te ja pita. I još lapisa. Ma ekstra. Sada stavimo ove bočice. Još nas je 7 ostalo. Još. Neko se briđa. Ne, prejak si za mene. Sad njega ubio. Ne. To je to. Da. Crkla sam. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share i subscribe. I pozdrav!